danas smo napravili kružni trening koji se sastoji od 8 vježbi, tako da smo radili svaku vježbu 8 rundi, tako 6 vježbi, svaka vježba je trajala 25 sekundi, 5 sekundi pauza da bi došla od jedne vježbe do druge vježbe. Radili smo znači giru sa povlačenjem. Dobro, stije se, samo da nismo brojali konopu. Tako, znači prvo počeli smo sa girijom, povlačenja 25 sekundi, 5 sekundi pauza, iza toga smo se prebacili na prednji čučanj, iza čuča smo radili nabačaj pa izbačaj, poslije toga smo išli na sklek, iza toga bija konop, 15 sekundi skip, 15 sekundi normalno, iza toga smo radili medici pod 8 kila, čučanj izbačaj. Znači nakon tih 6 vježbi smo odradili minutu pauze i tako smo napravili ponavljanje od 8 rundi. Nakon svaku vježbu smo brojali koliko je ponavljanja bilo u toj rundi i iza svake runde smo mjerili puls. Znači u prvoj seriji je bio najveći 39, s tim da iza svaka iduća je padala. Druga serija je bilo 37, treća 35, četvrta 35, peta 35. S tim da je to 15 sekunda. Šesta serija se malo digla na 38, sedma je pala na 36, da bi ovo završili na 37. Di bi realno trebalo ovo biti najveća, jer je najveći napor i zadnja runda. Ponavljanja su bila dobra. Malo si, prvu si krenio naglo, pa si drugu srednji intenzitet, treću si pad drastično, onda si četvrtu, petu, šestu, sedmu i osmu, ima si dobro konstantno, nije bio veliki. Bilo oscilacija pa 1-2 ponavljanja, ali ok. Biti ovo, ajmo reći, neka simulacija borbe, samo s više snage. Praktički ovo nisu velike težine, sve se radi pod pulsom, tako da radi se 25 sekundi, u svaku vježbu radimo na 25 sekundi, si nemate 5 sekundi odmora da dođete na iduću pravu ili na iduću poziciju gdje radite. I tako radimo 3 minute, danas smo radimo sa rundi. Tako da ajmo reći, to je jedna dobra simulacija. Mislim, teško se može poklopiti da bude ritam meča na ovoj razini, ajmo reći. Ovo je da je ovo 80% snaga, 20% kondicija. Ovo je ona specifika, ajmo reći. Nije klasična snaga, nego ovdje radi i kondicija i snaga i sve biti pod pulsom sve radi. Što je najpribližnije, ajmo reći, jednom meču, kad si u rundi, da isto imaš oscilacija, nema cijelu rundu isti ritam. Malo krneš čače, malo slabije, malo se krećeš, što ti ovisi ko ti je protivnik, kako ti nabije ritam, odnosno kao ga ti sam postaviš. Tako da je nekako najpribližnije to. Prošlu nedelju smo napravili isti trening samo 6 rundi. I trenutno smo malo više ponavljanja i bolji smo ritmu sa heartbeatom. Radi se praktički na ulazni test na početku priprema i na kraju priprema. Tako da bi na kraju priprema bilo što je normalno, mora bi biti rezultat bolji nego na početku. To nam je, ajmo reći, kako bi to rekao? Neka smjernica gdje smo bili na početku. Ti što imaš školu, dođi pa reci. Gdje smo bili na početku priprema, gdje smo sada. Gdje smo bili na početku, a sad smo... Gdje smo na početku priprema radili tu sa dužinsko trčanje, radili smo bazu, puno dužine, sad kako se bliži meč, kako pripremi metu u kraju, radile se kraće dionice sa malo jačim intenzitetom i znaju se raditi promjene ritma, znači malo jedan dio trčite lagano, jedan dio jako, jedan lagano, jedan jako, s tim da su recimo manja dionica, tu se radi dionice od 6-7 km. Maksimalno. Kad se nabija kondicija, onda se radi 10 do 15 km, lagani tempo i dužinski. Uvijek smo recimo na početku priprema se radi baza, znači to se radi lagani ritam, dužinsko trčanje i onda kako se bliži meč, onda se skraćuju se dionice trčanja, ali se pojačava intenzitet. Isto tako i sa snagom, znači na početku kad se radi baza, rade sa jače težine, s manje ponavljanja i s više pauze, dok recimo ovi današnji trening što smo radili, ovo više za kondiciju, za puls, radi se više ponavljanja, s manjem pauze. Dobro, uglavnom, gdje smo? Koliko rundi, koliko snage, to? Vidjeli smo po ovoj tablici šta radimo, znači da nisu velike oscilacije, bilo to sve tu 1 do 2 ponavljanja, koja runda bi bila viša, koja runda bi bila manja. Dobro, s tim da samo koje ponavljanje više, ali opet šta se... Ugasio se na par puta si bacija na 3-4 sekunde, to je praktički jedno ponavljanje. Nekim poredima to i 2. Jel da moraš nešto i uključiti. Šta je normalno.